Zdravo svima, ja sam Sara i kako je jesen polako počela, ovaj vikend smo bili na selu kod moje bake kako bismo pravili čuveni srpski specijalitet, odnosno ajvar. I tim povodom želim da vam pokažem jedan recept koji mislim da je idealan za ovaj period godine i za koji će vas sigurno svi pitati kako ste ga napravili, a zapravo ste jako malo vremena utrošili da ga napravite, a to je slani rolat sa ajvarom. U ovom slučaju kvantitet ispred kvaliteta, odnosno što više ajvara bude sadržao rolat, to će biti sigurno ukusnije i naravno potrudite se da sam ajvar bude kvalitetan, još je bolje ako možete sami da ga napravite. Da ne dužim dalje, pogledajte recept. Inače, kako nam se bliži sezona slava, ovo je idealan recept koji možete da iskoristite upravo za njih kao neki vid predjela.